Sawubona mbukeli egameni la Jesu. NginguMusa Dube, ngingumKristu. Lokusho ukuthi impilo yami ngiyafuna ukuthi ifane naKristu. Kungako ngifundza iBhayibheli, ngithandaza ngiphinze ngiba careful. Ngifaka emandla ekutheni ngisebende insinziso yami njengokusho iBhayibheli ukuthi let us work our salvation with fear and trembling. Ngiyakholwa njengokusho iBhayibheli ukuthi kukhona lekufuna ngikwenze kuze ukuthi egcineni ngibe nebudlelwane lobuhle naJesu, ngiphinde futhi nangihamba emhlabeni ngifike mangihamba emhlabeni ngiphumelele kuyobona lizulu. Ngilokole ngukholwako ngoba iBhayibheli lisho njalo, ngiphumelele kuyobona uNkulunkulu. Ngihlale naJesu phakathi ngoba kwathi Jesu ekhaya lababa kunetindle etiningi. Hamba ngibuye ngilonilanza kuze kuthi lapho ngikhona nibe khona nani. Namhla ngidawukhuluma ngendzaba yeluthando. Luthando lolu test wakho. Testwa kolthando, uhlolwa kolthando lwethu. Ngikhuthatekile lokuthi njoba ngithi ngingumKristu ngenda onke amandla konke lokusemandleni ukuthi ngifananisa impilo yami naKristu. Kodwa uma ufunza incwadi yesambulo, Sambulo chapter 2, kukhulunywa ngeluthando. Lapha Jesu uveta umbono, uvetela inceke yakhe Johane esichingini sasePatmos. Siyayati indzaba uthi Jesu bhalela nalibandla, ulitshele lelibandla ukuthi ngiyafundza lapha kuSambulo 2 ngicala verse 1 kuthi bhalela ingelosi yelibandla laseFeso uthi nali live liphuma kuye lophethe inkanyeti letisikhombisa esandleni sakhe sekudla luhamba emkhathini wedibane letisikhombisa leteligolide uthi ngiyayati imisebenzi yakho nekuphishaneka kwakho, that is ministry. Tindlo lesitendako tsine boma ministry churches ngiyabekisa, tsine bafundisi lesikuministry ekuvangela. Njoba nami ngisherisha live nje ministry nami lengibitelwe kuyo ngiyaphishaneka, ngifana nesimpilo yami naKristu. Nekubetela kwakho ebeketela sometimes ukulukhuni kuba ngumKristu kanti sometimes kumnanzi. Etindzaweni letinye uthola impumelelo ngekuthi nje ungumKristu, kuletinye indzawo uyalahlekelwa ngenxa yokuthi ungumKristu. Bite kubeketela kwakho nekuthi ungeke ubambelele bantfu, ungeke ubamele abantu lababi kanga ukuthi nalabo labadibita ngekuthi bapostoli kanti abasibo, ubahlolile bavela bakhanza bacala emanga. Lokusho ukuthi uyadinika isikhathi sekuthandaza uzile, hlola imimoya njengokusho kwelivi, uyakwenda konke lokho. Ngiyathi ukuthi uyabeketela, ngiyathi ukuthi uyabeketelela bulukhuni, ngiyathi ukuthi uyabeketelela bulukhuni. Uhlupheka kakhulu ngenxa yelibito lami kodwa uzange sewudzinwe ngama qualities lamahle lawa leli bandla lebelinawo. Kodwa sine nawe sihlukana la ekutheni wena awusangithanzi njengoba bongithanza kuqala. Indzaba yelithando Jesu uveta lapha ukuthi indzaba yelithando uyibeka phambili kwedlula konke lelesikwendayo. Kumthanza Jesu ngona akubeka phambili kwedlula konke lesikwendako simendele kona. Noma ngabe wenda ini yaNkulunkulu, kusho ukuthi nje uma uthandaza wena uthi Nkosi usesibhedlela ngiyabekisa uyagula, uthi Nkosi ngicela ungiphilise ngoba ngifuna ukuyoshumayela, noma Nkosi ministry yakho iyasafarisha ngoba mina ngilasibhedlela. Kukhona phela vele indlela yokuthi umuntu abalise atibekele idaba kuNkulunkulu, abalisele uNkulunkulu ngomsebenzi wakhe.
athi Nkosi kuba kunjena kube nje wena ungendela ukuthi ngaba kunje ngoba ngiyakusebenzela Nkosi yini ukuthi bese ngiyahlupheka noma bese angisabi nako kokuphila angisenayo imali ngoba ngisebenzela wena ubalise phambi kwaNkulunkulu uthi Jesu lapha naleli bandla likwendile konke lokho akwenda successful uthi Jesu kodwa lithando lwakucala angisenalo nawe inkulu lenza bayekuthanza Jesu kusho ukuthi noma ngilele esibhedlela anganaki lutho lolubhlungu nginake ukuthi uthando lwami na Jesu lusengilo yini lusengilo into lokucala noma ke luseselungcono lithi iBhayibhelini uNkulunkulu akathokodi ngemuntu lohlehlele emuva uma ngabe lithando lwakho lwa Jesu selwehlile libuyele emuva kusho ukuthi akusahambi kahle sekonakele manje ngiyakhuthaza namhlanje ukuthi asibuyele silithole lo thando la Jesu libuyele ekucaleni ngoba akusiko konke lesikwendako sithi sendela uNkulunkulu lokumcoka kwedlula kuthanza Jesu ngelithando lokucala angisho ukuthi ku wrong ngoba naye Jesu la akasho ukuthi lokuthi nikela nalokukhandleka kubi kodwa uthi sehlukana ekutheni uthando lwakho lokucala alusekho ku verse 5 lithi ke leli iBhayibheli la ku verse 5 khumbula ke lapho uwe khona phendvuka wende lokho lwakwenda ekucaleni nakungenjalo ungaphendvuki ngidawuda kuwe ngisuse sibane sakho enzaweni yaso amagama labhlungu lawa kuyi-threat njoba kuvakala nje kuyi-threat ukuthi mawungenti lutho ngalokho uNkulunkulu utasusa sibane sakhe kuwe kusobala ke ukuthi njoba iBhayibheli lithe masikhumbule episode yokucala ithi ku strict kujaje kwaNkulunkulu sikhumbule ukuthi kumiselwe abantu bafe kube kanye bese emva kwaloko kwehlulelo kusho ukuthi masofile wafa nje sewehlulelwa manje kungaba khona kwehlulelwa ngekulahlekelwa luthando lokucala kukhona ngoba Jesu uyakubeka la livi lakhe njengoba linjalo lisho njalo ukuthi simele kumthanza ngelithando lokucala ungehlulelwa ulahlwa ngokuthi awunalo uthando lwaJesu lokucala awusamthanzi Jesu ngesikhathi ufa awubonga mthanzi njengendlela bomthanza ngayo usanza kumthola Jesu ngiyamema wonke lovako le message kuthi akhumbule njengoba lisho leBhayibheli literally lisho njalo ilivi laNkulunkulu akhumbule lapho khona alahlekelene khona naJesu mhlambe uke waba ngumKristu before wasesuyahlubuka wabuyela emuva mhlambe kunetizathu letivakalako kithi thina abantu sikufa kodwa tivakala uNkulunkulu ukuthi ulahlekelwe lithando lokucala wajika wahlehlela emuva maba wadana naJesu thatha lo thando lokucala Jesu lalifuna utimbanzakanye uthihlanganise naJesu ngidawucela ukuthi sitawuthandaza nemuntu lofuna ukuthatha nalothando lokucala nemuntu lofuna kubuyisana naJesu mabe uwile ngoba vele siphila emhlabeni lomubi this is a terrible world tibuyise kuJesu thatha ubuyele endaweni yakho elithando lokucala ukuze ungehlulelwa ngalesono sekuthi ulahle thando lokucala iBhayibheli lithi ke ezulwini lapho sonke siphephe kuphelele kuyakhona angeke kungene ngisho nalokuncane kungcola for they shall in no ways enter into it anything that defileth Jesu nakakushito ukuthi akakufuni kulahlekelwa lithando lwakho lokucala naye usho kona ukuthi kuyakungcolisa lokho umuntu ngiyathuthumela ngesaba mangicabanga ijudgment yaNkulunkulu ngithandaza njalo ukuthi Nkosi konke lokungenda ngingaqualify kususe ngaso sonke isikhathi kimi kususe Nkosi ngaso sonke isikhathi ngoba kungangenda ngilahlekelwe lizulu vele
kungena ezulwini is not a joke. It's not a joke. It is not a joke. Kumele ukuthi siyisebenzise isalvation ngakuthuthumela nangekusaba, fear and trembling. Ngicela sithandaze nangumthandazo. Wakubuyisana naNkulunkulu newekubuyela lithandweni lokuqala. Asithandaze shana nangumthandazo emva kwami. Nkosi Jesu, babe wami. Babe wami. Babe wami. Ngiyathandaza namhla. Tinto letingendile ngalahlekelwa luthando lwakho, thando lwakho lokuqala la nginalo mangidibana nawe. Ngiyathandaza ukuthi tehlulekiswe namhla. Ufuna kubuyela kulesa simo. Makukuhle ngedlule kulesa simo sekukuthanda kokuqala. Ngoba ukhalile wathi ufuna leso simo sihlale sinjalo. Kubete kulahlekelana kwelithando lwakho. Nami luhlale kuleso simo lokungenani ungamanele improve. Ngiyathandaza Nkosi egameni lika Jesu. Ngibuyisele endzaweni yami. Ngibuyisele endzaweni yami yeluthando lokuqala. Egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyayithanda njalo ukuthi nangaba watanda na Jesu. Buyisana na Jesu, thandaza umthandazo. Lothi Nkosi ngiyabuyisana nawe. Thandazo iBhayibheli litshela kahle lithi umthandazo wokubuyisana na Jesu uthi uvuma ngemlomo wakho ukuthi Jesu inkosi, ukholwe enhlitweni yakho bese soyasinzisa. Akube njalo kuwe namhla, ubuyisane na Jesu, umemukele kokuqala bese uyibamba kulolo thando. Ngine website lengiyikhuthaza lengiyipromothako lengeyami ithi holinessadvocate.com. Ungayisebenzisa ungithinze, ungangithinza na ku WhatsApp, ngakusita ngalokusemandleni nami ngakusitwa uNkulunkulu. Siyibambe lendzaba yakukholwa kuze ukuthi singene ezulwini ngaleli langa. uNkulunkulu akubusise. Amen.